Muga-muga paring ridha sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Man utawi sapane wong iku mata lamun mati sapa si iman wa alaihi lan iku tetep ing atase iman, wajib ing atase iman siyamun utawi pira-pira poso. Man utawi sapane wong iku mata lamun mati sapa si iman wa alaihi lan iku wajib ing atase iman siyamun utawi pira-pira poso, somah mongko poso anhu saking dadi gentine sinten man, soma mongko poso anhu dadi gentine saking man sapa waliyuhu waline man, sapa waliyuhu waline man. Man utawi sabane wong iku mata lamun mati sapa siman wa alaihi lan iku wajib ing atase iman siamun utawi poso, soma mongko poso sapa soma mongko poso anhu hale dadi gentine siman sapa waliyuhu waline man. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati padahal dia tadi itu punya kewajiban puasa, punya tanggungan puasa, maka walinya walinya berpuasa, maka walinya wajib berpuasa untuknya sebagai pengganti daripada man mata, orang yang mati. Hadis nikah narangaki adalah wajib hukuma orang mati seandi tanggungan pas, baik nikah pas bulan Ramadan atau pasah nazar. Karena pasah sewajib cuma dua, pasah Ramadan, pasah nazar. Maka mon beda orang mati mak ningkel otang pasah wajib, iki peneka pasah Ramadan ben pasah ning kantone serah. Nah, karena banyak riwayat termasuk di babak nikah, beda orang laki atanya ke Kanjeng Nabi, beda orang bini juga atanya dekat Gusti Kanjeng Nabi. Kene baca ada hadis wa qala lan tau sapa al Hasan, Imam Hasan, in shoma lamun poso anhu saking dadi gentine man mata niku sapa salatsuna wong 30 apane rajulan wong lanangi fi yaumin ing dalem dina wahidin kang siji jaza mongko wenang apa si soma. In shoma lamun poso anhu hale dadi gentine man mata sapa salatsuna wong 30 apane rajulan wong lanangi fi yaumin ing dalem dina wahidin kang siji jaza mongko wenang. Umpama si mayit nekan di otang 30 are, maka orang 30 sing ngentek gelep apasan ing saare cukup. Benih harus orang situng sampai 30 are enten reng 30 apa sama sekalian keluargana 30 soro apa sakabi niat dadi genteh dari keluargana semate senangkung otang aruba pasah 30 langsung niat masanen orang semate gele sah dadi saare otang 30 are elakonen saare tapi harus 30 orang senyerah. Mon reng sorang ya 30 are. Ki mon reng telok ya bagi 10 are deng. 10 are A, 10 are B, 10 are C. A B C ini berarti 10 are deng cukup. Kang kuwi reng sorang sandi otang 30 are. Nika hadis nomor 2. Nomor 3 ki berkaitan nika. Ani bin Abbasin sebagaimana ucap kula walire sampai dina apa kering tua atau serah
Ani Ibnu Abbasin saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking karuni sinten Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas annahu sak temene Ibnu Abbas iku qala dawu sapa Ibnu Abbas jaa teko yakni sowan sapa rajulun siji wong lanang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sowan maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala neka beda orang laki seatannya ke Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah faqala mongko matur sapa si rajul ya Rasulullah du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummi sak temene ibu kula iku matat pejah ummi wa alaiha lan niku tetep ing ngatasi ummi saumu syahrin utawi poso sebulan. Afa aqdi napa to kena nyauraken kula afa aqdihi anane ke maknana hal pada bi makna apa hal napa to kena nyauri kula ing poso anha hale dados gentine sinten niku umi ana riwayat matine ibu niku numpak perahu di tengah segara. Nadar aku nek selamet kate poso sewulan. Jadi ana riwayat liya duwe utang poso niki duduk rupa utang poso wulan Ramadan wa alaiha syahrin niki. Di riwayat an Abi Bishir niki anna imra'atan raqibatil bahra fanadarat antasuma syahron famatat qabla antasuma. Ana wong wedok numpak perahu. Mari ngono nazar di tengah segara, nek selamat aku kate poso 30 dina. Durung nyicipi poso mati si ibu niku mang. Dadi niki dudu utang poso Ramadan, utang poso napa? Nazar. Mangkane napa niku takon nang Kanjeng Nabi, ana riwayat niki wong lanang lek dik mriki ja'a rajulun. Tapi di riwayat liya fa'atat ukhtuha dulur wedoke niku takon nang Kanjeng Nabi tas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam takon nang Kanjeng Nabi tentang hukume wong mati sing duwe utang poso akeh 30 dina. Berarti wali ning kak dinten benering tua amakna tretan keluarga baik neka anak atau tretan masuk dek beli paham iki jadi debu saya tasman mata wa alaihi siyamun soma alaihi waliyuhu neka maksudnya wali nengka dinto adalah tretan atau keluarga apa buktena apa dasar dalilnya ja'a rajulun bedo orang laki atanya ke Kanjeng Nabi bi Kanjeng Nabi ya beun senyera jarang tretan beun beda pola riwayat fa'atat ukhtuha tretan binen mator ke Kanjeng Nabi can Kanjeng Nabi ya serain tangga tretan beun jeria sa'aroba pasah berarti wali neng kak dinto bisa makna tretan bisa makna anak beda sada bu inna umi embuk gula berarti anak beli termasuk apa anak inna ummi qad matat nika ning riwayat nika faqala ya Rasulullah inna ummi matat ibuku lah mate riwayat lain ukhtuha ukhti tretan binek gula mate beda boleh ja'a rajulun orang laki beda riwayat boleh ummi ibu gula berarti wali ning kak dinto adalah makna apa keluarga taib afa aqdihi napa to kena nyauri kula ing poso anha hale dadi gentine anapa niku sinten umi qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam iya qala mongko dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadainullahi utawi utangi Gusti Allah iku ahakku luwih hak
Apa sing luwih hak ayu qadhiya yen to ayu qadha yen to den sauri apa sih dainullah. Lho iku utangi mbokmu iku utangi dulurmu. Maka utang nang Gusti Allah luwih berhak untuk disauri. Nek wong mati napa nanggung utang niku ndak oleh diutik-utik tirkae, haram hukumi. Lek ndak taala mayit iku lepas teko utang. Aja diutik sih, jak moro langsung bagi, jak moro faraid kada. Dar metakok si mayit andi otang. Lha mun ndak otang ndak orang be wajib beserah, apa boleh otang ndak ke Gusti Allah. Nah, maka puasa sing nenggak dinto adalah puasa mencakup sewajib, yakni pas sebulan Ramadan atau pas nazar. Ini keseka maksud kelaban saumu anhu waliyuhu anapa siyamun andi otang matat wa alaihi siyamun. Puasa sewajib baik aneka aroba nazar atau bulan Ramadan, maka ini kewajib napa nyamana esaoren. Nah, aneka tentang hukum mah orang mateh andi otang pasah wajib serai. Bita bi salat daripada wajib. Bita bareng salat. Adapun salat karena apa nyamana riwayat tentang salat ni kata ada. Riwayat tentang salat ni kata ada. Sebedah tentang hukum orang mati andi otang pasah jelas banyak riwayatnya. Bita bareng salat ni kata ada riwayat senerangaki orang mati andi otang salat. Ani ke pendapat Imam Syafi'i tak wajib artinya tek keneng ekodoen bentek keneng ngebajar fidyah. Lalu terus ada mau saat wis tanggung nasi mate. Beda orang mate tak bejeng setahun. Apa wajib ekodoe? Pendapat Imam Syafi'i tek keneng. Kecuali situng imam nyaman Imam Subuki. Imam Subuki ngenengaki karena Imam Subuki ngelakonen situng bekto beda keluarga ninggal umur andi otang salat serai ekodo entining Imam Subuki. Ya norok pendapat dari ya boy. Tetapi mayoritas para ulama mon beda orang mati ninggal otang salat tekening sahure nika. Nika keterangan dalam Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in terangaki Syekh Zainuddin Al-Malibari juz 2 halaman 276. Fathul Mu'in juz 2 halaman 276. Terangaki tentang mayit orang mati atau bemayit ninggal otang aroba so faidatun man mata wa alaihi salatun. Orang yang mati dan meninggalkan salat. Artinya andi otang salat faidatun fala qada'a wala fidyatah tek keneng qada'en tek keneng bajir fidyah. Mon pasah wajib. Nek riwayatah karena otang ka Gusti Allah lebih berhak lebih epakada eserai. Terus sama keluarga aku lah. Sandi otang salat nika kula di reng tua tak bajeng 2 tahun masalah. Engki Romo Hashim ngelakoni. Kula kayak ngak lambe wontu cakancan ka ibejer sareng Romo Yai. Abajeng senapa hari 2 hari apa? Banyak otang. Beda orang mator ke Yai. Engki menurut pendapat Imam Syafi'i engki tek kengeng aneka fala qada'a wala fidyatah tek keneng qada'en tek keneng bajar fidyah. Tetapi wa fi qaulin badah kajam'in mujtahidin sebagian para ulama dalam kaul pendapat selain annahu tuqadha anhu. Beda riwayat, beda kaul, beda pendapat engki paneka annaha tuqadha keneng elakonen ekodoen salat orang mati neka keneng. Termasuk ini sira wa fa'ala bihi as-Subuki an ba'di aqaribihi. Imam Subuki pernah ngelakonin
tretan karabat Imam Subuki sedeh ninggal otang salat pas eserain kodoen tinang Imam Subuki. Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim annahu yalzamul wali, menukil Imam Ibnu Burhan yang kipanika dari pendapat qaul qadim, bada qaul qadim bada qaul jadid, annahu yalzamul wali, wajib nikah. Napa nyamana nyerain si wali, berarti wali saya kira tretan in khalafat tirkahu ayusalli anhu qasaumi. Jadi mon pace tak mampu, ia wajib keluar mon bedetir kana. Setiap sholat samut. Sebulan tak sholat, kibitong berarti samut neka kali 30 are, kali sebulan. Berdasarkan pendapat Al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari yasilu lil mayyiti kullu ibadatin taf'alu anhu wajibah au mandubah. Setiap amal ibadah selakonin ben orang seodi tasilu ilal mayyit, depak ke mayyit. Pendapat saya Imam Tabari, Imam saya Imam Tabari, ya tasilu kullu ibadatin lil mayyit, depak setiap amal ibadah orang seodi taf'alu anhu selakonin kang kui orang semate kang kui semayit, baik ini kewajibatun wajib sewajib atau semandubah atau sesunnah pas bedepak de ka orang semate gele genjer da bedepak berarti kukur tanggungan. Nika pendapat Imam Subuki dan Imam Tabari. Tapi mayoritas para ulama tekeneng kodoen, tekeneng mejer tebusan aroba fidyah sesolatan samut. Termasuk Imam Syafi'i tak ngesaaki orang ngodoen solata mayit di otang aroba solat lain bareng pasah. Mon pasah nikah. Waliyuhu sewajib. Wali ini bisa anak, bisa tretan. Karena riwayat ja'a rajulun, ja'a imra'atun, datang orang bini. Dekat Gusti Kanjeng Nabi, ukhti, adik tretan bini mate. Ya serai, can Kanjeng Nabi dok orang bini. Loh. Can wali mak bini, berarti wali mencakup keluarga, tretan bareng anak. Taib. Nika mun beda umpama ning disah ribut masalah nikah ki ngalah pendapat Imam Subuki bae atau Imam At-Tabari. Pendapat Imam Syafi'i tetap tak sah terus dari meneser nikah keluarga nikah sering tua semate ninggal otang ya wis tanggungna disalah. Karena sholat nikah bener ibadah saya bisa ibadah laki tak bisa. Sakit nggak apa, repot nggak apa ya wajib sholat tibi. Tak kena nggak bekelan, umroh keneng, haji keneng, bekel. Tapi sholat tak keneng bekel. Nah, karekas tanam ponan. Engki mon pelak anak sampian. Esarai pasana. Esarain otang bejeng. Otang mau nonton majer fidyah, majer tebusan, sebejengan samut, mon. Mak tadi majer aja. Yang bapan ki odi mun ki odi minta bagian, kematang bagian cek kau ki odi cong, iya tang bagian kemah pokoknya. No? Nah, karena itu perhati-hati cek sampai ngal-bengal ningkel kewajiban aroba solat ben aroba napa nyaman solat ben aroba pasan nika cek sampai tingkel nika wajib serai mon mate nika. Jadi mon pasah pon sepakat haditsah banyak riwayat-riwayat banyak. Berarti mon beda orang apa sa 30 hari di otang 30 hari nyoro orang 30 fi yaumin wahidin jaza cukup. Orang yang telah pola apa sesah kula sapun gimare naremah beda orang embun mate atanya hukum ke kula kita nyaki pejelas pendapat sekuat Imam Syafi'i tak ngesaaki ngodoeh tak ngole aki ngodoen dari si mayit karena pun lepas dari tanggungan cek mate tapi kita tanggungna ada pangeran tanggung jawab apa kini akhirat kibra kikimun sampian norok sebagian pendapat para ulama di antara Imam Subuki ngelakonin dan Imam Tabari
karena berpendapat setiap amal ibadah saya lakone bi orang Saudi pada pak gencerna da orang saya mati kullu ibadatin taf'aluhu tasilu lil mayyit ya, setiap ibadah saya lakonin ban orang beneka depak ada si mayit. Kenapa biaya nung kita oning reng biana sedekah jangan gula biana sedekah masa sedekah biana tarjet ki sanun sambian ponan ki korja nek sakone cek benya otang apa jeung ngoro sekali ya apa cek benya aku nyoro termasuk mak bedor ini noro mak bedor noro tane ngiring sandi proyek gula beri berapa bilan berapa belum pola pasang bola bilan belum polo nak kana telo polo mun tak salah ya ki ngalah sandaran rumah sakit boleh oh bojong senapa kali ki banyak bojong beri belum poloan pada ya baca nang komen ngocak pada reng sandi lakong ko proyek kepada neng ko jan laku natanya boleh tade boleh reng tanggo tenang bede kemarin bede jan tenang beda ya mau lalon lah ya sampai saya harus gelem coba benih walin dina ha cina benih waliyuhu ya mon walin engki mangkana saya reng sepo keluarga saya andi otang pasah kemudian bedetir kana jajal sisi aki ke lu niat ke besede kana kan ku apa bolan di otang pasah apa di otang salat ya abang di otang salat keng tak benyak mun tak salah 2 hari mun tak 3 hari ngarah napa unten benesa are 2 hari pokon tak sadar nika mulai zuhur ring sepo nika sepu ki salat zuhur ki salat aba nika nyon surban mon anu engko nek wis manjing waktu surbanono surbane nyon surban bejeng ki bejeng semampu-nempunan kanto infus kanan kiri elong infus soko kanan kiri infus surbane minggu surbane ne bukit aki eko dungaki surban terus salat. Kemarin zuhur ini pun tak eling pun, tak engak pun sampai tengah malam tak engak. Ki catet Pak, harus catet. Jadi mun sampai nanti keluarga sakit, kemudian nanti otang pasah atau otang salat catet nih kah, niser. Pasana catet tanggal berempat mulai di otang tahun berempat tanggal berempat catet. Salat ki sini kah mulai Rabu. Teman kana sorong kipon bejeng pokok caknya mata bejeng semampu-nampunan cok najis banyak tikal pokok hanya macam ninggal salat kimon mun sehat qodhoe kimon terus mati kimpon tak hanya meninggal salat lemon hanya meninggal salat ni ke situ saraja sampai sembrono masalah nikah sampean saya ngerteh timon di keluarga saya jelas pun tak bejeng nika pun di atas kasor nika pun di atas lencak sake catat nika berapa bulan di otang pasah nah tadi pendapat Imam Syafi'i ini tak keneng fala qadha awala fidyata tak keneng qadhaen tak keneng bajar fidyah tapi dalam riwayat lain keneng termasuk al-Imam Subuki wataba Imam At-Tabari menabi Imam Subuki langsung ngelakoni ki nika keterangan yang Anatul Talibin terserah panjenengan ponan ki mun sampean tak kenceng ya ada pendapat Imam Syafi'i king tak kenceng berarti tak niser dek keluarga saya mater njo tak oleh bener tak salah bener nika ponan tak oleh jane kodok tak oleh king cek niat karena sengka niser seset tayyib di mana nanti otang pasah jawabun kanjeng Nabi Muhammad SAW fadainullahi ahaqqu ayyuqadha malah orang seandi otang salat nika sorongan sorong peker berapa bulan kira-kira secara pasti tak oneng cek berapa otang bejeng soro rakera engkau mulai ala koru engkau tak bejeng leje soro rakera soro kodoe maupun kita mate umpama mate rok jalan beda niat bagus beda niat nyaur tongkel beda orang di otang ka orang engkau tak nakal lah engkau tak abeling engkau mundi rezeki nyaur tak apa-apa kok masih nyicil tak apa-apa cicil rok jalan mate kita lunas kula yakin saya yo tangi dinar lah lepas hakin bingko cek ternyata neban la karta dek sik begi
nyicil kangkok ki oleh seberiya korang separuh dine bebas lagi. Insyaallah ki jember atina. Ya kayak mulai ruburun ruah. Pahmate pegel Pak sek yo utang. Awas tagih ku ning akhir. Pangeran ki sinika. Bada orang diotang setahun diotang bejeng umpama. Niatnya orang mulai nyaur setiap mari bejeng boleh, setiap mari salat boleh. Jadi salat dua kali, niat ngodoke. Oleh 2 bulan mate, ya wis. Allah Taala lebih ngaone ngendek niat bagus orang penikah. Jadi mon beda orang diotang salat malah pendapat se beruk tak oleh alako tak oleh apa. Wajib ngodoke salat sampai mari setahun aja. Tak boleh keluar dari bungkus sama sekali. Al-Habib Abdul Al-Haddad enten ngoleaki hanya untuk kebutuhan dan keperluan. Ada yang ngomong tak keluar, tak ngakan. Tang anak, tang bini, tak ngakan. Wajib keluar. Lebih dari peneka. Surah bajeng wis. Hanya istirahat sekadar abojeng mulur. Tak boleh nyongok TV, tak boleh nekuk HP, tak boleh mainan apa-apa. Wajib ngodoknya terus. Aba keringan. Mun saya pertama enten tak oleh sekali. Ada remah be tak oleh sekali. Oleh cuma situ ngakan bi qadil hajah jedok lah. Alako tak oleh alako, daruwa tak oleh, pokon tak oleh apa sekali. Soro alako salat melolo. Jadi mun beda orang ende otang salat, lopah berempah salat ta, soro kerpeker, soro ngenangen, soro rakera. Mungkin bedemun setahun, ini setahun aja pun. Kinorok pendapat Imam Al-Haddad nih kebai. Setiap mari bajang boleh, setiap mari bajang boleh. Niat ngodoin selama setahun. Paham ini? Nah, termuka bener nih, termuka tepak. Ya. La ilaha illallah. Jadi macam-macam pendapat para ulama nikah. Neng kitab Majmu' Syarhil Muhadzab juga pada keterangan nikah. Majmu' Syarhil Muhadzab juz 6 halaman 372. Jika seseorang meninggal dan ia memiliki tanggungan sholat atau iktikaf di masjid, wajib nikah nadar. Anadar iktikaf, anadar sholat. Tanggungan sholat, mun sholat sewajib, mun se ibadah selain senadar. Maka pihak wali dari si mayit, yakni keluarganya, tidak dapat melakukan kedua ibadah tersebut atas ganti daripada mayit, dan membayar fidyah pun tidak menggugurkan tanggungan sholat dan iktikaf yang wajib bagi si mayit. Ini kan yang syarh muhadzab. Lau mata wa alaihi sholatun au i'tikafun far'un. Lau mata wa alaihi sholatun au i'tikafun lam yaf'alhuma anhu waliyuhu wa la yasqutu anhu bil fidyah. Sholata wa sholatu wala i'tikaf. Tak kening genteh sholat tah ben i'tikaf sewajib gele. Hadza huwal masyhur fil madhab. Ini ke pendapat si masyhur dalam madhab. Tak kening genteh sholat tah, tak kening bajar fidyah. Tak kening tebus. Bitabi Imam Subuki dan Imam Tabari. Imam Baghawi enten pendapat Imam Baghawi tidak jauh. Imam Al-Imam Al-Baghawi berkata tidak jauh untuk memberlakukan hal ini dalam sholat, maka pihak wali memberi makan fidyah 1 mud atas setiap sholat. Artinya apa? Pendapat beliau, pendapat Imam Al-Baghawi juga ngenengaki. Tak jauh dari nikah, ngenengaki maksudnya. Kita terserah, orang sakama. Jumhurul ulama tak ngenengaki, ngodoen sholat orang mateh bentek kenenge bajar fidyah. Jumhurul ulama ini pendapat saya kuat nih kan. Kita karekastan na bonan. Karekastan na bonan. Kimun sambian neser bejeri. Cuma ya dari orang saya dari lah. Tak ngereken.
Ya, padahal itu penting nih kak. Fadainullahi ahaqqu ayyuqdah. Utang ke pangeran lebih berhak serai. Kok karo pangeran tak nagih. Dinera karo pangeran tak nagih, siap bolan tak nagih. Iya setia tak nagih waku. Ngok jeleng wanongku damaban. Anu masuk surga, otang jangan otang. Ya catat naban bunyak ya otang itu. Engki cak bilan jabu nih gaji tolip nih kemerung ada jana pondok. Bunyak si otang, telah kerut bangkrut beri ya. Sahore dalam nyaur akhirnya beri tulisan rajun yang kertas. Hutaknya mah kula bedegi ya Gus Muhib mah. Ya macet teken ban. Bu jan kok. Senaki tak tahu ya. Kira iya cek sampai tulisannya kiri ya moso. Enggak ban. Iya ji iya. Iya ji tolib nih kan. Meru. Tidak katal keberi ya. Iya patal kebiri ngawatang ringnya beki ring saya awatang nggak nak pondu. Senyawa detek kereman detek rebuan. Ting rebuan tak entar ke masjid tak entar dia mabu ya. Utai tole, tak tangnya mah beda giye kiri le, beda tangnya macam tu. Beja apa kok si otang? Tak kok keng, oh reng ura bedeng kok jan kok. Ya kalau pain kok, jadi keng mari nyaur kok ya. Damai. Bener lah, taki tak aja lah, sabar ji selamat, tak usah viral ji, cek keng setiap viral aja. Oh tak ngajak tak menjanji, mie bi telur bi rokok. Masya Allah. Pak Arifin merunggi bilang Pak Arifin nih. Yang venter mah aja semua anu lemes tak sama aja. Anu senape? Tamu budi jong ya. Enggak sar ke Pak Arifin. Beda serenya mana Sahlani, waduh Sahlani ban malam. Aku tuku motor genang warung Iripin tok. Masya Allah, cerita lambat nih kak. Bodere ngagunggung, tambah gunggung biba Arifin. Ini gunggung. Soalnya bojo lagi kepi kancana, gunggung biba Arifin. Masya Allah, kulang kemarin nuku kia. Ada saat aku tedu ngetok. Ada toh tanah gemet besen. Nutup iku tukun. Nah, mari nuku ki kula mari maji abu nek kula nuku. Aku lak ke Wonorejo aku jualan sebarang dan anak madrasah. Tapi totalan kok orang tak nangku. Ku tak saja kita tedu ngetok ya kalah ada iya. Ya sambulah, sambu kapi. Ngarala cedori kenang na jadi yo, tan aja. Tapak kenangan saya bengkes aja. Saya yang kok rugi gini bener betul aja. Masya Allah. Marsine ka merung, tak merung masih injal aja. Oh injal, agarasi teh ya. Injal tak kempos ngebeli kempos ben. Begena ben ji. Nah lagi pakol lain, beda pakol mas deh. La ilaha illallah pan mantar muga teu ilmu manfaat. Dadi otang nih aroba bejeng aroba salat ki burune gapon penjelasna. Jumhurul ulama tak ngesaki tak ngenengaki ngodoen otang salat si mayit bentek keneng bajar fidyah. Ya, adapun se pasti pasah mon pasah wajib esera beline ka bisa anak bede ja'a rajulun reng lake atanya. Bede jaat imraatun beda orang bini atanya bijan kejanjanya bi beda anak ngode ban siapa na umi reng sepo bini gula ya serai berarti wali ini kak anak beda boleh ukhti tretan bini gula oh berarti kisampian saya wajib nyerah artinya wali ini ke bini reng tua maknana tapi keluarga termuka titik ilmu manfaat tadi ngestetik mon beda tretan atau reng tua sesake kemudian tak mampu sholat okay, maka lepas catat nih kak selama di rumah sakit matalan catat nah, kecuali orang setua saram ponan sepon telebot tua pikun nggak gula malam nyongo
video noreng di meja bojeng mulai dari konot mari tahiyat mun ku aslate bacana mari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah la cara kana ajar ribudin moro langsung subhanallah subhanallah langsung awiritan subhanallah subhanallah alhamdulillah 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 hela tuwa kila pikun bonan kini ka pun tak mukallafnya menamponan ya tak mukallaf karena pun akal pun tak jengkep ponan jadi selama berakal apapun kondisinya sakit sareng nggak napa cek sampai hanya meninggal sholat nah termuka titik ilmu semanfaat wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك لماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون مغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بفضل حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر سوسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خلع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعاقل بن سالم قد بالرباني سن الشيخ عبد القادر الجيلاني سن الشاذلي والإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبرس قد شرب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زيد الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى المقدم ثاني عبد الرحمن السقاه ولاده المحمودار وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب بن علامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي
والحبيب علي كويتان والحبيب محمد بن طار الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شبوتو بوتي والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن حميد تنقل والحبيب بن هادي الحامد والحبيب عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول وفره ثم إلى روح كي هدي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح كي هدي عبد الله محسن وزوجته وكي عبد الحالم وكي هدي معروف عارفه وأصول ما فرهم صبي هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية نغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويحسن مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويتل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال حسن السابقة وحسن الخاتم عند الموت وعلى من سلفنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.